Hello, my viewers kan सबके salam channel dia sih. Aci मला साथी मुझे आगे ना sih. सबके request करा subscriber मांगे sih. मला साथी तेला channel do खोली konyak blog ina sih. मला description de lagi dibu. Tadi जाएगा ना तेला channel के subscribe TV मला family members kan. और तेला 1000 punjai TV. Aci tu short video lo ya sih, hari ini kali bosung do alak mungkin update kuri thake bo itu karena tai ni mede tela channel karena mala viewers kan tela channel ke bi chai gana subscribe kuri dibi koina itu request kuri ase itu tai malik khawra tai kotha kuri dibi. Hello KL family members kan viewers kan sob ke amilas salam kota first de channel dia se aro amila subscriber itia tak 1000 tak bi pongjanai ida 737 years itia tak to itura KL channel viewers kan family members kan kiman tuna se tuenge bi koshi channel dia se thank you koshe aro next time mujun milaina video to upload kuri thakibo hotai aro dugan bi hotai sai thakibi support to hotai ti thakibi tai gibi aro mula request to moge subscribe kuri dibi KL channel la viewers kan aro family members kan ite dak amila subscriber do 1000 pongchana itu 1000 do pongchule TV kuina amila request kuri ase thank you.